Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadere titik hormati dan muliakan para al-mukarramun wal muhtaramun, para asatid, dani-dani, para pengisi, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda-pemudi, nini mami kaki, ina amat tua saya, sanak biji semotor jari, sanak pamili, jamaah laki dan jamaah bini, jamaah majelis ilmu yang mudah-mudahan selalu dewek nunggu sami berharap, selalu berdoa, selalu lunas dalam taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasrihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Senetan man dewek yang mulai matur le para Islamian, jamaah keluarga, jamaah sanak pamili, sambung tadarun majelis ilmu sak sampun liwat dawak sila sarang-sarang dewek lulusan Islam yang memuji Allah atas segala nabi pun tadarun paice, nabi pun tadarun anugerah di sisi Allah Ta'ala. Neng tiap bau isi tiap pastian tadarun tasak condok ataupun bedai makin iki bulan salai tak ada kirim pelulusan Islamiyah. Ternyata Allah Ta'ala masih berpaice sampainya ke makin iki luar daripada kemampuan ataupun dua ilit tau kekuasaan dewek lulusan misal irup niki dawak timati ajari dokter spesialis ataupun dokter hebat yang tertiatan usaha saat irup niki tentu tulen-tulen memang niki Allah karunia kajian Allah Subhanahu wa ta'ala. Cemoh syukur rasa nikmat, mudah-mudahan senantiasa arak le dewek lulusan Islamiyah terima nabi pun tadarun karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi le bian-bian semakinan niki Allah Subhanahu wa ta'ala ijanin keringanan leka aju, keringanan tadarun pekayunan angan kebilik niat, sehingga pulih rauh, pulih hadir besatu bian-bian. Jadi lamun jadwal rutin entah binaan pengajian ya Sabtu bian-bian maaf sekali tegak semakinan niki. Selapun niki adalah hanya dengan karunia Allah Ta'ala.
ande-ande tiap tertoros ataupun ande-ande tiap tertumpak doa, netan tiap bau pulih, netan tiap bau mau hadir boleh tahu niki. Niki Allah semata-mata pria asik tada rentak tunah tekangan dewa peluasan sisi Allah Ta'ala. Bersyukur sarang-sarang paus, sarang-sarang ucap, sarang-sarang buka majelis ilmu makin dengan bacaan surah Al-Fatihah. Moga-mogi nabi hajat, nabi niat, nabi perkainan dari lulusan Islamiyah diijabah tekabulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa bi kabuli du'ai wa bi qada'il hawaiji bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dawak sarang-sarang bersolawat. Jemaah ini sakonte atau sabilu ya kelepek lu biane kieu ngiring doang ge anjing rentok kata kerekes dawak konsentrasi. Moga-mogi napi pun tadahruan penyungkan penyakit searak dalam raga berkenan Allah Subhanahu wa taala angkat petelang makin kipas sa paos bacil selawat konsentrasi nunas karapan di sida Allah taala berkenan beliau hilangkan ataupun angkat penyakit searak dalam raga dalam awan gitu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal keras ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah laki bini sanak biji semakton jari sanak pamili rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ui kenyekan dewek sairing pelunggu sami dikili masjid Tengilis berjanji dewek ya sambung pembahasan kajian sawi sajari bahasan ataupun sajari kajian
pada majelis ilmu sampun liwat. Ciri ataupun tanda karing sekali dewek ulang. Lamut kanti wah bicara tentang ciri, bicara tentang tanda, aruan petulakan ujug diri masing-masing. Okay. Nentanat kanggo ya pete ciri, pete tanda, napi lagi ni arak ciri-ciri sak kurang paut kurang patut taniki dawak. Aruan tak petulakan ujug diri, lamun arak, alhamdulillah. Lamun enten arak aruan tanpa araan, lamun barang sholat barang saken kena. Karena kesejati dawak tadahrun pengiringan dewek pelunggu sami sabilang Sabtu bian-bian, terutama marah segadintan dewek seiring pelunggu sami adalah enggaan kenyeket ya boya nyeket tuntut kenyeket tunas ridin di sisi Allah Ta'ala. Nentan tiak ngaji hanya sekedar jari ruwe ampuri, jari model ataupun hanya sekedar hiasan kegiatan irup semata-mata. Nentan hanya ngaji ya jari-jari oles ampuri. Nyeken dewek pelunggu sami tunas, nyeket pete nyeket boya tadahrun mbeh tiap papahan saran rahmat priyak asih Allah Ta'ala ini tidak. Sehingga apabila dalam satu bahasan berbicara ataupun dewek bahas tentang suatu ciri, aruan tak petula akan ujug diri masing-masing, karena lamut ya petulat ujug dengan ja anu penter lalu ya pete salah penter lalu ya pete saran celen batur. Sehingga terekeng dengan aget, terekeng dengan nike kelebet ataupun terekeng dengan nike beruntung, lamun kanti girang genem pete boya aib kekurangan diri en manika. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi, pengendikan Nabi. Tuba, beruntunglah. Tuba terekeng dengan nike aget, pengendikan Nabi, liman syaghalahu aibuhu, kolen ujung dengan sak sibuk isi kurang isi aib penmesa an uyubin nasi den tanah sempat ya pete ya boya tadarun kekurangan dengan lain. Yang pun dewek iring pelunggu sami dawak it aji diri. Lamun menarak sak solah syukuri tingkatkan, lamun enten menarak dawak tunas tadarun inayah bantuan Allah Ta'ala. Nah, bahasan sawi ciri ataupun tanda dengan solah, tanda dengan beruntung. Pertama, sampun bahas elek ni ke masjid. Sak kedua Nabi wanisyanul hasanatil madiyati. Sak kedua ciri dengan solah, ciri dengan sukses, ciri dengan akad adalah Nabi nisyanul hasanatil madiyati, lupaan kulen ujug kesolahan sak sampun karyayan sampun liwat. Wal amalus salihu yarfa'u, amal solih karya pegawaian dewek pelunggu sami ciri terterima tanda Allah Ta'ala kayunan yarfa'uhu nentanah ra'i dapat uah gawean ataupun sampun tekeryaya. Debet selesai kayunat malik meletet malik kelebatet malik lain bersedekah si kaputan sekek jaka tahun makin masih ingatan kira-kira itu kan terima andek wallahu alam lagu-lagu nak ciri-ciri niki nya nenten terima no. Amal soleh sak dewe pelunggu sami kerayang bilang waktu bilang jelo, yang pun ia ini berupa ataupun ia solah napi nisyan lupa kemen, di mana bahwa
kanahu lam taqa minhu li'annaha la takhlu minal ilali, seolah-olah dengan niki nenten wagawean la takhlu minal ilali, napi tadarun kesolahan, katakanlah ibadah sembahyang, katakanlah ibadah-ibadah salainan, katakanlah amalan-amalan salainan, la takhlu minal ilali, den bau ataupun den wah baya sunyi, elek rasa kurang ataupun elek penyakit, yang pun den bau ya acap lalu diri, walaupun jak girang goi amal soleh kembeen, ye lalu penyakit dan elek diri, elek amalan nikah. Nyakesas katakanlah nyakesas sembahyang lah ke baus takbir, lagu perasaan, lagu tadarun angan fikiran, kadisa solah terdengasi dengan ataupun kadisa demen terdengasi dengan niki berpenyakit dawat. Baca Quran belian suara nggih arab baik tadarun angan, arab baik terselip dalam pikiran, kadisa tertajung, kadisa terdeman atau napi jajua niki pun berpenyakit. Ya pun setiap amal solih usahakanlah dawak kadisa demet selesai doang kerja yang gawean marak-marak idam saat dituah malik, yang pun kayun kelebat terdoang meleh terdoang malik. Sila dek tak lumbar ngaji makin wah bulan saui wah bulan saui, kira-kira bulan sawi kenya kesarau kenya kesahadir itu terima dek sedih Allah Ta'ala dengan takwa, dengan beriman, selalu niki mun angenan, niki mun pikiran, nikilah terbersit dalam diri itu terima ndik tak sawi. Nenten tiap merasa bangga. Dapat ciri pegawai yang solah, lamun kanti napi, lamun kanti lupa tadahruan kesolahan sak sampun gawe maniki. Niki kan lamun dia coba-coba bertelas sekedi, lamun sak solah-solah marak meniki memang pantangannya luwe. Tadahruan tas sak gawe pegawaian solah, ia luwe gati halangan, ia luwe gati rintangan. Bagi sai, bagi dengan sak nenten man biasa. Lagu-lagu dengan sak sampun biasa jak nenten ya sulit. Nenten anak iya berat. Sak baru-baru. Nah nikelah